ozocacisa ngokusobala ukuthi siyabhajwa sibhajwe emsamo yabantu sibe singaboni ukuthi sabikwa sibe singazi thina ukuthi sibone into zethu ayihambi kahle ngenxa ukuthi khona lapha amagama ethalotshwa khona sithi senza kahle sithi senza ubuntu sithi sibonisa uthando kanti sizothandwa ngempela emuva hlukane nalo muntu wena ahambe lo muntu aqhubeke nempilo akane usitake wena kubantu bakubo beze besho ukuthi hey wathola ubani kube ubani bani washona apho ubani yawazi lawo magama wayapi lo yami yakhumbula kunje okwaba nje uhlezi ukhunjulwa wena emzini yabantu kodwa wena soba khawhla labo bantu labo bahlezi bekhuluma ngawe labo bantu wena usekho nawe umuntu osifazana khona lapho ukhunjulwa khona ngemsebenzi yakhe emihle kodwa uyenza ungazi wena ukuthi wenzani usuyabhajwa manje lensizwa yabhajwa kangaka ukuthi ngabuka ukuthi hayi akusiyona yodwa lensizwa kungenza ukuthi mhlawumbe 80% wensizwa ibhajwe kanjalo khona phezulu lotshwe khona ezazenza kahle kanti seyibhajiwe manje alikho iphutha lokulekelela mona amandla wokusiza umuntu momthanda umenzela yonke into kodwa ngikubukayo ke mina wenze njani masuhlukene nalowo muntu wenze njani mayisengeke empilweni yakho uma wazi kahle ukuthi bakuthanda lapha bayakuthanda khabe ntombi mawenza kahle phela uboza uma ukuthi mhlawumbe insizwa intombi ivamise ukuthi ithi esokweni mayibuthiwa hawu wabuyela ngisizandla nje akazi lo muntu ukuthi ugeza ngani akazi lo muntu washa ngani yena webantu ungayiswela ubuye nje lengisizandla hayi cha uthola omunye ke dada angani uyangeza yini manje ubona lapho ukuthi ke mayizobuya lo muntu ephethe igross ephethe ama braai pack kujabula ngisho isalukwazi kujabula ngisho isalukwazi bathi umntana wami yabona ke lo mtholile hawu uthola umuntu Thola umuntu bemthola umuntu edlula kuye kuyakheleka ukuthi okusho la ekhaba mbona uyosisa ukuthi uthandwa abaphilayo nabasangasekho kusho nabangasekho bazokwenza bazomthanda siza insizwa ngeke sibuzanene singake sahamba sezinto ezinhle entombini lapho sasiqonywa khona sathandwa salotshwa sabona sibahle sabona siyani ile ndaba ke ikhuluma ngani ke ikhuluma ngegama lensizwa elilotshwa khabe ntombi ibinganakile eyenze kahle ibingayiboni siyagaxela eyenze kahle ibingaboni siyabambela ethi phila impilo kanti impilo ayisigaxele kuphi kabomuva lapha manje ke masikhuluma ngamasoka akagcwele emhlabeni mawucabanga insizwa igaxele emzini emngaka insizwa igaxele kubantu abangaki ngoba lapho efika khona insizwa vele fanele ibonise umnsizwa baba okay ngiyaqothi insizwa abangizisa umthatha igama lensizwa uthi umnsizwa bakuchaza ngenye indlela mhlawumbe mina ngizokuchaza ngendlela ngicela ukuthi nje umuntu wesilisa okuncane ofika qonyo laphana bese kuthiwa kunomshado laphana ufuna ukubonakala phela ukuthi khona mina naye ngegalelo lakhe elikhulu angithi kunomncwabo abanye baze bethi hayi inkomo izothengwa inkomo izothengwa yini abantu babethandela bezinto ezinkulu ezinhle ma noNkulunkulu ayithandayo kodwa bebe bengaboni ukuthi umlungisi uyithela isisila ekugcineni bazositaka ngoba makunesalukwazi nekhetha la ekhaya libona into enhle lizokhipha isibusiso asiweli ke phansi mntanami lo cela ungamnyeki lo uyabonisa ukuthi uyohlala kahle kuye isabi ingane ukuthi hayi mama ngiqomile nje mina ngiyayidlulela angazi mina ngizeke bayakhuluma ke emakhaya lo mtholile mntanami hayi awa umuntu ongakwazi ukuthi ugqoke isicathulo umuntu ongazi ukuthi ulala udleni omama mabeshinga ayithi ingane mayithi mama ngicela ukuthi hayi wena hawu manje une boyfriend manje neso hamba ucela lona uma isambe eselimnika uzobe selimnikile yawo yabona uthola umuntu ke lapho mntana uyogana kahle uyabona njani uyogana kanti kuyadlala insizwa ibhajwe emzini emngaka insizwa ibhajwe emsamo emngaka msamo yabophana abantu abazi wenza kahle khabe ntombi bayabika kuyathandaza kuthiwa nkosami ngazathi ngededelwe lo mocabanga ke kubafowethu bayingaki ababona abantu bashabo sokuhlezi becabanga ukuthi kunomuntu wangaphandle obuya cha ilapho mfowethu inyawo zakhe zake zahambela khona ilapho mfowethu owakwanyathela khona ilapho wasala khona ubuwena bakho buhle bakho baphela lapho ngoba nowunakanga kahle wathatha ukuthi wena hayi mina ngiyinsizwa yakwabo uzobona sekuxeke endlini ubona sekuningi inkulumo ezicabanisana ubona sekukhona ulaka endlini la ukhona ingoba uyakhunjulwa lapho njalo lona mayiqala yenza amaphutha hey siphukuphuku ndini hey walahla leyansizwa leyana yakwampofu bona namhlanje uma nsibanda uhleli kamnandi kanjani ngabe uwe bahlale beshawa ngalezo zinto njalo kunjani ayiphazamiseki lensizwa okuhlale kwenza umzekelo ngayo ayiphazamiseki lensizwa okuhlezi ikhunjulwa isakwazi endala
zithi umntana wami wayeka lapha inhlanhla wayekani Intanga. ngithi asikhumuzane ke nezinsizwa uNkulunkulu abusisa amagama akhe namhlanje ngesonto amen. Amen.